Jiro Mwiki Kasarani no mamwe ma matura maria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga atuikanitie kaunti-ini ya Nairobi kwendia baadhi ya Azimio la Umoja. Agithiururuka matura-ini maya, Raila arahinyiriria ni a Kenya mari na uhoti wa kurehe mogaruruku na njira ya gutigirira ni mathura atongoria mari na uhoti wa gwetha kihonia kia maria maragerera. Wakenya wana sababu, pili wana nia, tatu wana uwezo ya kuleta mabadiliko, sio? Umwe wa maundu marieranire gukinyaniria ni kugacirithia githomo gia ciana mathukuru-ini ma muingi na njira ya gutigirira ati gutire mwana utanaingira thukuru na guthoma nginyagia college kana university, na niguo kumateithiriria gukinyaniria cioneki ciao. Wapate kazi ya maana, sawa? Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Raila oigite ari na mwihoko ni ekurutithania wira na andu ethi na gutigirira mathina maingi maria makoretwo makimagumira kumana na wagi wa mawira ni makinya muthia. Tutajaribu kuinua uchumi yetu ili ipande kwa njia ya kazi zaidi. Kazi ipatikane kwa vijana na kina mama waweze kupata kazi, pesa indi mafukoni. Atongoria matiganite aria marahurira Raila Defe marahinyiriria nowe mutongoria uri na uhoti wa gukura bururi wa Kenya kuma ukombo-ini wa mathina maingi maria a Kenya makoretwo namo. Ni ndahe muthuri uyu kura na ndinjui kuria ingi guku gikuyu matari mamuhe kura, no mweri 9 wa kanana mwaka uyu ungi kanini na yangi othe tugokira kiroko tene tuthie kinya ithanduku-ini tuikerie Raila Amolo Odinga. Oinyue no inyue mugaga arweri weathi mateo na inyue kati inyue mugaga ona ria makuire na thina ri mariukio maheo bahaku neguo iyo we muoyo ndahagite akinyita ndugeni kiharo-ini gia Kasarani muthenya wa gatano kiumia giki, Raila ugite we ndaretha andu a kumuma thutha, indi ni andu aria kurutithania nao wira na gutungatira muingi wa Kenya. Ijumaa ijayo nitakuja hapa kwenu hapa, nitakaa na nyinyi hapa sawa sawa, ili tuelewane. Manake mimi sisafuti wafuasi. I'm not looking for followers, I'm looking for partners. Na tarehe 10 tujitokeze tote twende Kasarani. Wale walisema mulima hawapandi, baba alipanda mulima. Mucemanini ucio wa gatano niguo akainekereria ciungano iria koretwo nacio cia Azimio la Umoja na niria kanirira kana ni akarugama ta president ithurano-ini cia 2022. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.